On spaja ruke u molitvenu poziciju. Samo retki alhemičari mogu stvarati na taj način. Dok izgleda kao da se moli Bogu da mu pomogne da nešto stvori. Ovaj gest ima mračniju simboliku. On je neprestano podsjećanje na greh koji je učinjen. I svaki put kada stavi ruke u molitveni položaj, on kao da moli za oprost jer je izigravao Boga. Jer postoji granica koju čovek ne sme da pređe. Vraćanje mrtvih u život. Otkrivanje bolne istine i njeno podnošenje donosi određene prednosti, jer koju je video, sada može brže da stvara. Svaki put kada spoji ruke da iskoristi alhemiju, on reaktivira svoju traumu. Za njega je alhemija i dar i kazna. Proces koji je doživeo je bolan, a bol uči važnim lekcijama. Ali samo zato što čovek zna više. To ne znači da je zbog toga srećniji. Edward i Al žive sa tom patnjom. I tu je njihova najveća alhemija. U njihovom osmehu. Jer koliko god da je njihov unutrašnji svet težak, oni ne prestaju da biraju život. Tuga ne uspeva da ih učini ravnodušnim.